ka masalata. Kung iman lo tatanay aja na sandro. Tau madam, sandro minoli, nanya ko sandro yoli ta pamakosu. Oh, dia na mati to di pipi tu aku. Dia na nasa anu ya. Wadialan ya. Itu iya ko sandro tu talu ni. Ya ko dena kada gesa-gesani anak walina wadialanna. Jadi tu. Nang kataw malasa na sa iya na walina. Kana sandro pa makoro dena kita na tanah. Tau madang nasa anak na natayan niya. Maka dia rupuna na boleh dapat itu sandro tau dia pernah kena bayi niya tu. Anak na. Sandro punro to. Dua tu nasabani tayo na madosa. Nomor sidi gara-gara iblisi. Syaitan. Yang kedua gara-gara hawa nafsu. Iya ko ramalan ya sakiran cidi napasu maniyewa. Iya na tujuan na puasa menekan mengendalikan detosi ni patakde melomi dikendalikan supaya aja nama rajalaka. Iya. Nasaba napasue oku itu lalan na setan. Bolana na setan iya tu napasue. Jadi lagai setan na ko ramalani napasue man. Yana tunakan nabita raja'na min jihadil asgari ila jihadil akbari al jihad nafs. Jadi jihad nafs itu paling berat. Nasabak denirita. Jadi aja tersalahkan setan itu ramalan. Pak Megato itu nasa setan siaja makwai. Maka setan itu pura dihaya sakit atau musalah kamu. Itu. Jadi ternyata lena. Napasut naman. Magkalay gurut ta kali si Denreng almarhum kacaramana wa kalinga. Iya tu napasyede to na melo ilagga melo mi ikandalikan. Apa majato tawi ko dega napasun na majato. Tay surloy magalu nasa ako nang ribalaw. Surlo magalu nasa ako torogi. Hindi kami najama. Tahu namatay akalam desi sa kaga iya si pulang iya si dena mena jama iya tahu make itu majato napasuen itu na magala te makareso magala te sampadi majato si kumatandrela dai apa ona pahalala mano pokokna to dia na tumadeke nasa iya ko seko midena si agisaro aya na tutul ditambahi iya na tumaja jadi iya tu kuat napasuen melo ikandalikan. Dito na nilipat din. Jadi na iya mega tahu makokoy kung kakasalahan marejine mamilo adappa. Ang kato ito makada. Pura dia wadappa ni. Pura na sa wadappa ni tapi dia na to si sumpo na makwa maniro. Dia mo adappa bisa na ito. Jadi makadang pura juga dampak ginasa tapi maka meniro dia pernah siap dampak yang itu si sumpu milih mana ya itu apa yang ada bolo halal dihalal betul ngana si halal lakanya di mana nasabak jama si halal kati atina nasabak memaafkan Pak Angka tahu mak jamak bami tapi si gari ibu isina ini mencigok itu bawa maka itu. Iya, dengan melo tarimai. Kemudian, ia nimatoi di tahun Pak. Saya mohon maaf ya. Dengan mitala data macarama nasabah matu kosubi pesawat pulau manokori. Jadi lawi tejange paling tidak cukup satu jam. Makia. Jadi ia ridi rupa tawe narekotomelo milau adampang makadaka dua tua salapa makada benar ki makada alena salah to suren lo milau adampang angkato makada de alena salah dewa adampang ikutanya alena lo milau adampang dena kor ko patunjuk agama maka dai ayat wa afina anin nas
at dampeng rupa tahu denak kada suri lau milau at dampeng tekajak nagamai. Jadi aja tak kada alena mo suruh de maka dai to pandrite iya kui ko salah ilau at dampeng ko iya ko tahu salah at dampeng maka kira-kira ko makir dia nanti nasi salah teh pemakir alena je salah iya ko alena salah at dampeng ya ko makan iya memang to salah illa dampeng dia na to mapang ya dia na ka masalah ko makiro to tapi ya ko perintah agama wa afina aninas at dampeng ni rupa tawe dia na kada suruh lo dampeng apa tanya ki puang iya na tu ampai icet ko puang Allah Ta'ala tau suruh ni tau lo dampeng ko ale maka da ale na musuruh lo dampeng ko ya na cecara da puang Allah Ta'ala iya ya na tu nak kada ayat wa afina aninas at dampeng ni rupa tawe dia na kada suruh lo dampeng ya ko ki puang Allah Ta'ala ta salah na suruh ki puang Allah Ta'ala ni lo dampeng tapi ya kopi rupa tawe layak dampeng ni tahu salah ya kui salah lau ki lo dampeng dia nanti nasi salah tahu iya jolo kegay di rotau madar di si salah nomor si di tomak beli bola dari si salah ni iya ini ke tomak beli bola si salah agan na si salah nasa na manuk na je to limen ya ko boleh na cari paripa manuk na makre guru tekali sidendre almarhum ia memang to tu ko manuk na bali boleh nendre o ko boleh de to tu nak bisa kaje de nak bisa kaje tu madan itu agak puruk ke jampak jolo na pelutu made makre guru ta ia ko jamba mi manuk na bali bola mo kuat demu aja mau bisai tay manuk ni apa macam itu tu adem pun mau bisai guru cara bahasa guru cara jadi ya kok jamba ni manuk na bali bola ta ko adeta aja na tay manuk tadi bisai adeta na ya ko tadi saya adeta pacin itu pak ini punna jadi kota manu tadi saya manoko ki apa manu nanti jambal paham ni yo boy ini tapi selesai manu naje balik boleh mana segala nama firman nade dulu jambal maku memang yang kedua ada pimana di pala kita yang kedua tanah tanam mandari mata na po ibali boleh matek kay takke na lokol rota na to di takden na daun na takden na le umadun rumi daun na bali bola na to di seringi apa oku metia se na onron tanana monro daun na tapi iya ko agama pa iya ko palawangan nonro itu ero kage perbatasan iya ro takke tamay oko bolata datanata ini punna iya ko mabuay ini malay buana iya to mirolok ko anunna tawe anunna apa iya ro urakna lari lokwi tanata nonroi marala jadi sidongan na ya tu halala yale tu mateke sidong tapi ya ini dari pakai angka tomato tu bali bola maka seke ya ko mauay paona tapayaro na paning lakwe no natawe tapala na malolo yaro na saya na rujo yala di mondri bilak ko no ay bali bola make makajak ni mila cakatan deto gago kumanisan ha deto gaga jadi makanya mereka tuh agak Pak Deni pakai saking tingginya adapta misalnya mapiara bali pakai senaro angka kolak balena bali galuta mapiara bali ulawa
atau balinila. Malapak ni balena natakbo usilokpo. Nalimpak rubah. Marutong bitauna. Nayaro wae lahila komana ni galuta. Lolo bale. Ito. Jadi matik kay wae matik katibale. Iya ko manuru dasar denawat di dia tu punana galu dia tu nak punana ko lamale ya ro baleta nanya tu. Iya. Baleta nanya tia sadale manggalete. Tapi kita tidak boleh nasama makada hade nasama baleku makade iya ro balere pura kamu tandrai makada de ini tu apa makada balena tahu itu watana. Tapi kita di timur tidak. Itulah hebatnya akhlaknya orang Indonesia. Tapi mako kualita dena rubah. Orang kata kolana ada rubah nalai. Ada rubah nalai makanya bu upasangi ini makun rayehe. Pakontak kamala kaita pamen atau pak jembak bale yanang kabale na pulen tatanai maka ken curu ya kontak yo nae itu kana ko kaloban na tawe iya ita tanai apa iya na anu harayandre de na me matu de na me wija pangajari na deje na melo iya namo mapangaji makwe aja takada korobawa namo kohe mak baje det pai tawe talai cidi ta parikanto ni cidi namo iya tu iya deto kago primondri iya maka putih ke masyarakat maprotes nasam korupsi pemerintah, korupsi bupati, korupsi anggota dewan. Ya tentu lima kali korupsi Pak magampat tatesi. Talinya bagi ki ya konale juga tapodani makna namu iko camak korupsi toko. Apa itu mak pagi teh mulai mani dua. Jadi matandrat tuh. Aja na Pak Mega tu tahu makor tulita we minita nalena masalah. Iya. Loki botingnya hati-hati ki aja nih buku bawa ngagagan nanti napai parewan lo boleh bahaya itu karo kan denule mak baraka ibu denule nandre anak ta cuma kali ngabaca nandre lah kaita ya natu nama dari salingku iya bayi mandre deje kelok ini tenang iya ini upasan nih ya toko numak baraka deh namo maga tandre na tantangannya tanta itu ditenang nasaba anu makanya memang jadi iya tu anu harangnya anu masalah narekotan kota kali nalucaki ati iya natu dari bisa pasilia ngake makanja ke maja iya nanu mega makokot iya, mereka arwah de salingku, mereka tu makur de salingku. Iya, makanya terjadilah kita. Tantangan sekarang besar. Dua kada maraja nasabak memang perbandingan narwani makur de 1 banding 7. Enang karwani pura mak bayi dicikir tenang anak dar di katawan. Tapi jamu tamalah dan ditahu ko anak darah apa itu tu nanula anak darah iya tu janda bahaya lah. Tanpa madari mas sabotase. Apalagi tu magala mati tu kilo mako bahaya lah itu. Itu jadi Pak Mega itu mako apalagi sekarang tidak ada jarak. Nasabah angka siasat TikTok, angka siasat Facebook. Nayame kita makopatawe o kumana mo ni Facebook nabawa kong kamasalan. Mapagiwagi lakay na tapumakigo status ako menyesal.
Mati gua status mana aja na saat menyesal. Seandainya ku tahu memang dari dulu tidak bakalan, ternyata kau begitu. Put, aku malah gambar lope-lope pecah. Naruntuk dudai nasa watau mapangiwan ni. Napamaki gua komen, sabar say. Iya napak kasolapan. Dito gago ko di. Mega. Pasangi angka masalah tak jangan dikasih masuk di situ. Dia solusi ko tuh. Iya, kita tahu Pak. Ya Allah, pertama ko pisto. Ya Allah, bantu aku. Oke pesmu na denang kana de pagaga ko hadesa sa hadesa na de gaga malaika na utus ko ang Allah Ta'ala mencatat doa di Facebook de gaga ang kanini darunto de gaga malaikat bertugas mencatat doa di Facebook de gaga iya ni ko to masampajan makana kong kamasalah sampajan kemudian yang kedua magi gero na matana tawe mak dampol ni padan na rupa tau magi gero na sisala tau magi nang katau madarwi dia dulu si sumpungi ternyata cik di bawah angka sifat sombong kulilalan na watak kaya oki ati monero lasati ya apa itu lasan nati dia itu napita magampang ini salasan nati itu iya nang katau ngita deceng na to makere-kere lasati na itu. Ang katau lo oko palako super siruntu agotana na pamapir magwa status alhamdulillah kita diteraktir sama lepting terima kasih teraktirannya tanpa makomi dia nelusia diaca tania tahu enelo yacan alena malasati apa denioli jadi tania tahu tania alena itu malasa mendrente umrah pure matawapa mapapoto kuyolona ka apa ya nasa alhamdulillah dapat rezeki bisa melihat Ka'bah secara langsung na setiap manusia yacan ternyata wenelo yacan iko mapat dia pada dari bawah loh tidak makin loh ya jadi yang kata minta deceng nato namampat dia tie lasati nanya tu bali boleh malioto na setiap na cicil dia tu maka na cicil na ternyata disuruh wajah yan kaya tu madeceng kita we nama pajau pilalan na tulitul makere-kere dia natula sati dia napita tapi irasa dia natu ampai koko tasawfu maka dia tau pandete balik jadi si balikan na kota tasawfu dibalik biasa dibalik ya kubui tayo tawe madece na majanya wamu iko tu buray gele sedang buray gele iko tu malasa iya na tu ampai ko tasawuf dia tu gaga istilah makan di biasa di makan maseke to iya maseke ang kagataw biasa yan makan maseke yan biasa kataw makor to asa ito seke niya sito kan na tu ko tasawuf dia kataw seke dan orang kikil itu dan yang ada itu orang utama dia gaga bab na tu maseke apa sitongan na tuligaga tau masike tau magala nimilaw itu kan ya kumakaraki masike ya tanya ya masike iko magala nilaw aja negara nilaw tanda dia masike ini kemalasa ini pak magala ki mapeleng aja negara tilaw tanda dia masike tulitalen ni gari agaga makoga jadi kau tak tahu makada tahu pasir cek nih ya kada kau tahu pagala dan nilau iya pajan itu kau makada kada kita masih cek kada kau magala nilau
Ina tu nasa satu nasa anggota dewa mak seke. Di nama seke anggota dewa ikut itu milau aja negara milau. Apa magai yero dalle nampak lebih rezeki itu cukup dan lebih dengan kena kurang. Kita biasakan mak bere ya sedekah. Aja kita biasakan itu dia lagi. Aja. Kayaknya tidak pada dia dulu ulya khairum min yadil sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa dia itu gak tahu mak bere mak koi, mak komanang, mak pala. Jadi dia kotalini tahu barang tak lupa dia. Galak masih dekat, galak masih dekat. Ini kamu sumbangannya masih dia taman. Ya, angkamu 500 juta. Hah? Degaga. Kasih ratu. Alhamdulillah. Berarti magalak teh sumbang. Luar biasa masih kita. Mampu menyibati na panitia pekerjaan. Jadi AC na makanya modele na yolo makanya alhamdulillah. Syukur ki. Jadi tonroiwi aja na ramalami bataloma berejama. Loki masigi na ramalami ewai setan. Ewai berlisi atau mak berjama aja kasih salah mak di bola mak beli bola nasa mamage mati mo tu tahu beli bola atan dia tu mewai ti pak beli bola atan iya ku ya rotai tataja pole mabelai mati nandre ati bola atan dia turun ki beli bola atan iya na tu ampai nabi teh ya ko jadi si salah mak beli bola angka resepna aga nomor siji resepna saling berbagi. Oh, ya peman nasubalik. Kata bawang. Aja tandre jolo ko dita bawang. Makumur bate tadi. Hah? Mawatami maje makokoy na sama angka si gulukas. Ya tu gulukas lama ditau sekke. Apa iya ro biasa de gulukas? Ya ko mali bale te ko pasa tataluna nasi mawari ko monroy jadi napura na nasi tappa na bawa bali bolana itu makanya nasa sola bani itu ko monroy alin kasi bali bola yo ko makokoy patami gulu kase macalla matan na maleyo ko nila manca giesa de peripasu padahal te bali bola teman ra kecok ladang mak depay makoto mega de panakiwa de na lagi bali bolana nasang patami gulu kase makanya to tian re ko macakei ai tahu kat ni memang tu ya tu jadi matan rati nang katau angka gulu kaso ko bolana tahu seke ya tu tapi anang katau dua gulu kasna yang kena dua gulu kasna nene na tahu seke ya tu dek to kagak pe anakku ngai mandi je iya nah iya tu dosa bahaya dosa mak beli bola nasaba ya ko angka aga-aga inasu nai maui beli bola tak nasu-nasutta nama cinna mandrei na deni bawang madosa itu padahal ya komelo ya no pak makanya ya lo sal mana keingat dan minum mami mau mana mina sudah tapi deh karena termasuk macinai mandre makanya kita bawakan nyampe kong kagagai nasu pak tausakan minang katawana bali bola iya tu ampai komeki runtuk barangka ya nang kagaga taki gua tabawangi tahu malunra tu yandre ko pak bere tahu malunra biasa ki mandre sanggara bali bola temalin kucilo kana sanggara malotong tapi yandre we kanjak paga i maki gua sanggara deje na pada mage pura ni nilaw doang ang malaikat man na subali bali bola pacika na mga kabolong lasuna malibu-libu mo pa bali din na mapacik tapi sisan na yan rewe kanjak pada na man na subali bali rupo na inaso maka pek ko balibate tapi tidak din na makanja jadi komeki ko malutra tabawang ni bali bola nasa bakuran ni nilaw doang ang malaikat
Yana tu nak kada, yana angka tahu magala masidaka si sele bali bolaan bertungan nasi lele maka mabela ipole lasa. Yana angka tahu palasan cede nakar nasi asapura cede nakar nasi kolesterol. Nun leka apa tahu kan dia tu. Aja muka tersinggung kan kamana kan na kolesterol tak dawa sama na iya na jamos tas betul kan na nabita makada as-sadaqatu tada paul bala yang kedua dau mardakum bisadaqah dua hadis saya maka nabita as-sadaqatu tada paul bala yaitu pasti sedekah na tolak abalae yang kedua dau mardakum bisadaqah muraini rasamu na sabab sedekah iya nama gala masih sedekah kaya roga gawa ramparane angka carepana iya ko masuk carepana mapacingi iya na tu ampai sakka carepa pak tak agar rasa bersihkan hartamu dengan zakat. Berarti ya kolak ka isaka mapaci. Yenang kagaga monro nama carepa berarti carepa ya tu. Jadi ipasu ina mapaci, ia masu yo nak carepa. Jadi aja tersempara malah sakka. Apa tu ustaz magala malah sakka. Aja dena no pak carepa ya tu. Sakapitara tak bagaimana ya ko amil ki ameleki seperenam kemoha tak seperenam anu mencari apa ya tu iya na tu ko yan mak dopuati di nelo manyam mas sampajang di nule husu itu makanan Allahu akbar deket na nelo madece ga makko manibate itu isol de pajai na anu mencari apa iya jadi tapakan jati ya ruwa rampalannya pasu isaka na pasu tawa rampalan ya kong ka dale ka makada marajing apo di ustasya di sereki maka gampang reke ya nang kapoleta lagami mani 2,5% tapasal taki buara ni reka ni khusus kita patama nyukur ya nang kasita maga talaga si 2,5% tapasipulungi ramalati matu na padapasu di ramalami mapasuki ramalape manadati suwatuna oy manyam Pak Galung dia minta kapan apa ni tahu oh panen ni wah nakan nek tu lalu iya tu ACW tu nakan na 5% dito na 10 apa iya kuragai mana mo galuntay ya bikin ita nak bawang napa tore walau mulai matingro napa karedi mani buah bawang deka tandri kompor tandri combo kan na 10% itu tapi na rekode iya kuragai lai kompor lai combo lai ale pokona yurusu ibuka pampatana na tama wae ya ko make itu 5% kan dito na mereka 5% ya nanti pasu sakka kapana pasu memang ni apa iya tu sakka tawana memang tau kasih ya magaling apa sagalupukul dia nama loang katuk upenano magaling tasa kami magalusta sila macara magalu matokka iya magalu makanya mau magalungnya pak iya na tu magalungnya pak namake kemandari pagalu madareke dak tau deto na syukur iya nasa tingin na siya gidu postas lo pura kada siya kami majiti muampo nasa talupante kada siya lupa nasa 20 kali daki na mga kabigi mana kagigeni mo sukuro iya mga katiga tau mga kanari kay panggalu talupante minapano nadupay 20 karo napa kada siya gidupa iya kini 20 karo mutala napa talupante mi mulupa wadi ko mandareke nakataw mako dito nga nasukuro iya sukuro kipapedale na po nga Ta'ala iya to ampay sakka wajai apa iya ko deta pasui mesti nala po nga Ta'ala nasa maha na lima to tau iya na to na madali ni kabalakan na gaga nasa po nandre balaw paresa iya to balaw pasti nga sakka
Apa dia tawaja isakana ia magalu pak komandri balawe lau poda meto balawe komuni betul orang patu perai kadahi aja mondre tapi punanya tu lau pasu dia sakana galuko urang tahu tu pasu sakana aja musolanya tu lau musapa kor galuna tadi na pasu sakam gandusu tahu dah betul ada sama-sama yo ketubalongi galuna dia na pasu sakana ro muamba Ura ya wajah itu sakana. Aja. Namanya Pak, namang kali baca aja na tumabela. Nabi Ibrahim lagi denan rei api laitunu patapulo sona patapulo wanina denan rei api nasaba sinina andre melo enandre nasidakak jolo na panandre. Laitunu api patapulo sona patapulo dina dena marigaga. Nasaba sifat nami ati matunu nalagga ipo Allah Ta'ala sifat dia natunu dia itu nak kena po Allah Ta'ala upancagi ko balaw lomuan ri asena nyanu de iya tu balaw pasinga niya pak kiati mabereni apa hak na tawuen ko kui tapahan dito ka pagalu mo kumakasete Angka tu ketua Basnas mencari Ustaz Dr. Wahidi Ngarapani itu. Kuni rota takutan si ada sekarang ke guru tak Ustaz Jamal. Tatanay kok ki masih gelo ini kong ka masalah tak. Kui malo tatanay aja na sandro. Tau madam sandro minoli nanya ko sandro yoli ta pemakosu. Oh, dia namate to di titi tu bako. Dia nasa anunya wadialan nanya itu deh iya ko sandro tu talu nih iya ko dena kada gesa-gesani anak walina wadialanna yang itu nang katau malasan asa iya anak walina karena sandro pa makoro dena tu tanah-tanah tau madang nasai anak nana tajamnya maka dia rupuna boleh ada pada di Kusandro tahu dia pernah kena bayinya tu Sandro punru tu makanya kong ka masalah ku imang tasuren ni laudon ni yana tu ampai to matot tadiolo melo ino galunge mak baca dong melo imat tanang mak baca dong kemudian mak petik mandre sebaru mak baca dong melo sino galunge mak baca gasi melo lete bola baru mak baca dong dia menggalak-galak mak barasanji magai pak dong apa ia kui pandai kui mak patapulo sona patapulo dina na pecapu ko tanda na salamang kaya ro andre dina paja ni laudon ni malaikat ya ko masampaja ni kui mak mancogi baraka ayo na tu apa yoli kui malo mak baca napi pas saja ngandre tabahan apa melo ko mandre tapi ako toli kui mama baca na de nandre gati de cinina katuti mana sama somok ka tanya dia somok baraka na andrewe apa oku itu patolak balana tapahan pak ni katoje itu tahu salah paham memang pak mak baca dawa dia lai aja gina puji nandre tahu materi ya toro na palina dena ko tanya ya roya ko mate tahu dena andre kasara apalan namanya andre ko nandre ku iman makanya komiki mampa baca doang tatali pogi pu iman nasuaga tapogi pu iman pu iman aja to sinanu rasa anu tu na puji ada to materi tapi per si bawa wa pau tasa ya le anu iman ni nama padiwatang dina koro apalan na ni makanya to matot kadiolo alusu na andre letu tapi dito na juga kapapa baca doa mo kumili oh mereka mau pa apa kato itu pasalay asa bid'ah itu nasa ngandre ko pure baca-baca makoro pura ni jaru-jaru setan si balikan ni pak ya kung ka andre na de ni baca ipak doangan ya na tu nandre se na jaru-jaru setan
Ya kupura ilaw doang, ini jari-jari setan apa pura ilaw doang. Apa setan ini tuh maka ibalisi pulangnya Bu Hurairah. Maka dia kamu baca ya kursi, dia utamai bolam. Dia ulek garu ya tuh gagai kamu baca ya kursi. Pak karoma sakka nagaru-garu nalai. Maka dia ibalisi baca ya kursi dia ulek tamai. Nah ini tuh sampai kumak baca dong kita. Salawat, Fatihah, Qul huwallahu, Qul a'udzu Qul a'udzu binas. Nah palipulami kan kamu beli ya kursi kemudian Pak dong ngasalamatan. Nah, ya aku baca doa salama. Tanai pun nah bola baca doa ada ya baca doa salama dalam rangka agak lente bola baru. Tilo dong. Malioto baru. Tilo dong. Baca doa aja baca doa wadialah. Ini gasan atau mateta. Yano. Tilo dong ni. Pak Mega Toti mah baca doa aja baca doa wadialah. Hani alam sodo sama dulu. Awe. Enak tuh tanani. Tak pernah nampak mami surah awe namo malaikat malah saulu tu mak dan ni kada tubuh kiri kan tidak bisa dimakan dari kata ngahaya makanya itanai ni gasan atau mateta maka almarhum yano pauni ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa khususan ila arwah tapunya sana Syekhul Lillahi Al-Fatihah baca di kulallahu katalu pani ku pertama orang napa ilau dong ku baca doa salama agak salamakan lah ilau dong po tapak barakah tapak caji atas syukur tapak salama olehnya tenang itu didoakan maka dan kata je tama barasanji ustaz angka matoha desanya tu barasanji maka nabi tadi panasuku tapak natasi dia tahu na rekode ni yase papuji na loporia na lopor sini na sewa-sewa. Makanya kung malyo to mitaw ko na pujo to na nade pa na barasanji jadi sebelum nenrekyo to na rampe-rampe jolo na minta tadi salawa supaya makbarakah. Bolana denenreki na rekode na barasanji. Botin paru sebelum sinet pe bainena barasanji ko jolo. Iya, yan tu ampai ang kaya sama barasanji ko botin paru. Kamakiro. Jadi ya rotomoto tadiolo jiki ni hak desa nak burui napa kemana nyoko sinina onron. Nete bola bari mak barasaji menjoto baru mak barasaji botimpa mak barasaji pokok na demeto na sama iya ni hak desa napake. De na suku tepat na de paniasa atau matapa si dia tahu na rekode na yasa ipapuji na lokoria daripada kepada keluarga. Makiro jadi kung kagaga pak nabita jolo yan ang romanti di dasar ito ibu iman kita suruh tapi gatoti mapayoli mabaca doang pada ni rona wasan na sama maripay pangkoni ko madari langsung ba man ang gatoti baca doang baca doang wadiala ni kasan na wadiala ta nasa yamana tau pusat tu ya tu iya na rumah cewek maka ada indokku atau ambokku ya kotomobi nenekku tilo dong ni ya ni kumakan ya mana magampang akadani kedua orang tuaku dan para leluhurku malulung mana ya to siko layawai anak-anak dan keturunanku ya na tu tamu kecara selamat ya ko layasei orang tua atau nenek dan para leluhurku aja tak ada ya nuto apa diulu tu imange di kadang konge aja akada bani kedua orang tuaku dan para leluhurku nalamana nila tu nenek telah tu cokona ya kola yawai anak-anak dan keturunanku makanya ko milau dongi aja na tatumpu ko anak mapuncul lah dari pak donat akada ipun tapas salama anak-anak dan keturunanku nalaman ngaku terleyawa. Ina tu nami gatau anak naman anakku aku na bata. Jamakan kabati. Nasabak ini laudon makanya itu nadia ni laudon mana tu apuna dan keturunannya ke bawah. Para anak-anak dan keturunanku bahkan yang keluar dari tulang surbi. Ni laudon mana? Dia pun ni laudon aja nama ponco galuku baine kulateku ma ponco ada padonnya. Tamana mami ko milodong itu ustaz ko milodong pakampung malaikat ipai milodong
Si jana manusia serani. Jadi angka ini terakhir. Ia ulangi ulang ngempa ipato, ulang ngempa. Dia pemakaraki ulang ngempa di bulan Hijri miladia itu bulan Naisan. Biasanya bulan Naisan, bulan April. Ia ulangi dua agak makan jalan. Nomor siki waibosin na ulang ngempa. Makan jalan. Jadi bosikap may matuk tapi ulang ngepa di bang denaliwa ulang pengepa dena ni pake apati mangi wai bosilan supole langie pati langsung ipole langie aja noko capak na pangata langsung dari langit ya kung kabola tapalak na ko lalu tapalina bakoro yaso atau pantengnya tapi gunakan wadah yang tidak pernah dipakai. Bakoro dia pernah dipakai, pantai dia nak dipakai. Ia kok angka pantai tapura tapake, kantong plastik tali, satu kantong plastik macam melupoy, tabukurangnya ro bakoro. Napa tak pakai mapatima. Ia rowae nama tu talai, makanya ko ni doangi ipatami aku botol aku aja. Idoangi, agi bacanya surah Al-Fatihah. Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi dan Al-Kafirun masing-masing 70 kali. Maka sinak na daripada usulun bagi kesiratu. Toh, Fatihah akabitu kulu Allahu, tapi berturut-turut dia. Fatihah 70, selesai kali jo 70 napa lete la kulu Allahu ka 70. Napa kulon subra di Falaq 70, napa kulon subra di Nas 70, napa kuliah wal kafirun ka 70, napa ayat kursi, wadito ayat kursi jolo napa kuliah wal kafirun, wadi mosi sele dia capak. Tapi yo nak kuliah sele dino di sele. Fatihah jolo kulu Allahu kulon subra di Falaq kulon subra di Nas. Wadi ngayak kursi napa al kafirun, wadito al kafirun napa ayat kursi. Masing-masing 70 kali. Napa itu tuh salawat. Aga gunana. Ia ko angka tau ya tunasa nabi ta ayat Al-Qur'an. Ia nanti asawai Quran. Ia ko pura ta baca, tapatama ko botol aku etitai. Ia ko dena macino pada ya wae aja ta pakai. Apa angka tuh salah bacaan. Ia ko dena berubah warnana to 5 didimu wae bosye berarti Fatihah nabi nagarna atau lebih nih tadi cicak nih baca dia nama dimakan baca jolo si polo napa lo mandre sandre na semadu masih pantarung itu tidak bisa mesti satu kali duduk dan hanya didoakan satu orang tapi bisa diminum banyak orang jadi cicak ini tahu nilodongi tapi wadi minum tahu yang penting kurang didongi. Ia ko angka tahu angka lasanna maka dia nabita narik bo iya mupake makmura wa bosie bulan ngepae air Al-Quran na dena saula samu dega ga doktor mulai pasol lasan dena ga doktor wat diburai ia nangka tahu dega ga anakna metta purana botti metta purana malakai mabaine na dega di janna maka da doktor emanan de aja tapaturannu ia mana wae etinu pitung ngeso setiap maghrib dengan subuh tainungi selama 7 hari tidak terputus ia koman nipiki nita anak arwane poleki sapaki anak arwane tapiarai na yaleni anak aku pengalata tapi aku manipiki angka anak makunrai dia lagi anak makunrai nampai yaleni bija-bija tapi ia ko tindai aleta matampu atau koko ngananak natadeng langsung menghilang berarti dari matoga gebija-bija itu langsung isyarat itu. Kemudian ia kuya wae inunge ternyata malasa tau madisin minungi gang kasih tahu denakan naila sama kalian. Inilah yang disebut dengan ayat Al-Quran. Namun tataro 10 tahun itu tidak bertumbuh. Barakatnya itu Al-Quran. Sering saya dulu bikin
Iya to man ini nasa mamarek baka, di pagagawaki gua, tapi kamu lang ngapa mo, may tamu waktu namo pa. Yang penting ulang ngapa, apalagi kung musiwan ni Jumay, way kanja niya. Tapi mesti pati langsung. Maka wajib dia tustas dia na marigaga na mo sitak go mitino kican minum. Ya lapak buran ni matong. Yang kedua, iya to na ulang ngebe angka puasa, asan na puasa sunnah Syawal. Kenapa mah puasa di pagaga? Anang nasona, maka dari itu hadisa berpuasa di bulan Ramadan tambah 6 hari di bulan Syawal. Pada inareko to mapuasa sitaw. Jajaja takada iron nangnya so na puasa pada ko sitaw ni de maki pak dekena. Puasa Ramadan 30 hari. Dikali 10 berarti 300. Puasa Syawal 6 hari dikali 10 makanya 60. Jadi 300 tambah 60 360. Nalalan na si tawgi 360 na asot. Makiro na sa batas sige ibalik kali 10 manjadil hasanati palahu asr amsalihah. Kemudian puasa Syawal ya. Jadi tajamai doa maka wae kapo ya puasa kala pustas migay kapo asera magampang puasa Syawal bawan ni tanyakan ni puasa kada ang kataupan rita maka dia ko ulas Syawal mujama macio to ni puasa sunnah Syawal. Nah sebab maka dani hak desa berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Tabahani. Maka berturut-turut. Kemudian berturut-turut. Tajami jolo 2. Napa sita paliwa talunga sora pasi jama 2 atau cini. Dia nama digaga apa? Mandali tu mega boti kopi Syawal. Dari mega boti di apa ulah pema dia boti teh Pak maka itu matotar ulah cipi. Angkara maka na cipi kato bah. Biasanya ulah cipi ulah macipi. Magi na macipi, uray na pake, di na maramalan. De pagaga saldo na nelo si Joka jamaah haji. Nelo ti solori. Mega tobot tingong pula Syawal. Jadi mundrin na yaro, aja na jo mapabot ngapa jamaah haji si nelo jamaki. Yan na to nakadaya mapabot mulai cipi batuangan na, ya ko mapabot ko to cede itu pasolomo. Ang tomelo solo na din solora. Di ko na ulas Syawal kamu pa sesana ramalache dehe. Kau pa di sesana ramalangi. Tapi yan na watek ka na. Jamaah haji situ melo ilawi, melo ilori. Pa melo manja jo ka jamaah haji melo tiale bokong melo solori. Ay aja di mo mapaboti pa macipi duyo ko to. Nah, yan na to nasa ulat cipi. Di matoki mapabot kita 10 bisa guna saloran teh sabaran Pak Cipi. Makiro Nabi itu kan menikah di bulan itu. Dia jatakan nama jaya deh. Makanya cuma tomatot tadi dulu akan aja musisaki paliwasisa di dolo. Makiro apahannya? Kemudian penutup angkato sampaja sunnah utaka asalnya. Utaka pembebas degaga hak desa akapa imasom panamita kecuali hadis sholat sunnah utaka nigi jamu ya sampajan nasa nabita ya ko ang kalasanna na angka tanga mana tawe akan diberi petunjuk supaya ada yang bisa mengobati. Yang kedua ya kong kainrana insyaallah nawajah itu sebelum mati. Yang ketiga, ya kuya sampayan na jama tawe kalau sulit mengucapkan sesuatu, sulit jamu, maka dimudahkan lisannya dan diberikan ilmu hikmah. Kung kepala desa bisa dia sambutan, sulit masuk pada sunnah utama. Ya kung anak masih sekolah pesantren na ilok ko mancing baca ramai, sulit jamu sampai sunnah utama supaya dimudahkan lisannya.
Ya tiap bulan Syawal ini, ternyata puasa malah perhatikan, dia bisa pejani. Sholat sunnah utama namanya. Arwah rakaat napa? Tak 2 rakaat ciki dari salam. Tapi pangupuna puluhan lahu akasap 15 si rakaatnya. Jadi 15 kali membaca surah Al-Ikhlas 1 rakaat, tapi dikerjakan 2 rakaat 1 salam. Bisa langsung 4 juga. Jadi matungkan rakaatnya 15 kali surah Al-Ikhlas. Ia kukura di gana dia 2 rakaat nang kasih kiri na subhanallah bihamdi subhanallahul azim akat 70 baca. Napa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad akat 70 to. Napa kinillah. Silakan berdoa apa saja. Ia na biasa sampai sunnah utama. Wadini jama ko tahajud. Ini akan sampai sunnah tahajud sekaligus sholat sunnah utama. Pagumpunan nila na berubah. Ia koso ito ni jamay o kui duha ita pertama. Asam pa sunnah duha sekaligus niatkan sholat sunnah utama. Tapi pagumpunan aja tarubay. Kudu Allah matarubay. Angkat kisahnya, kuali na pengurutan memberkundama, penulis kitab Al-Mughni. Angka anak muda pemasere, nakan dapat 5 mata, yaitu maknati kanker mata. Masuni batu matana, masuni losaliwang karena bernana bagian dalamnya. Masuni batu matana, angka tengah mana dokter tidak bisa burai. Nana jamai ya sampai ya sunnah utakai. Sama dia nak bisa burai, na jamai sampai ya sunnah utakai. Magi na pura masampai subuh na liu-liu na takok manipi layan ni cuy oko imam luku dama sisan na manipi ni cuy na pada ko nasapuru manyamatan na mako ay pak nasadingi nasapuri mako wala hitame yo na matay sau silalona tasela mana tawe nasak aga mumuraya ni matamu nasak imam lukunda mamicili ina dia tahu matappo nasak naliwa bera na bolanya kita koi maka bera kampung na aja buka pau-pau na dia nang kanalok ko nasa de alina muraika itanay imam lukunda maka angka na muda ko masere malasa mapanimata iko gare muraini to ngamoga aga na sa lukunda iya pumakadai ya tu anak muda iya muraini iya tongak tu apa pura kak masampai subuh mengaji-ngaji maga menyawatin roh nangka nabita polika napodanga makadan anak muda abici matan nasaulah nabita mamici suroi dan diludahi lalu kudama dalam mimpi pura ya rumoto imang kudama katulu-tulu ternyata anak muda itu sembuh dia nasa tau pandita maka dia kongkala samu na dia kata mulai burai pasti angka tahu ya lipat tunjuk nanya tuan di burai itulah gunanya sholat sunnah utama kisah mo carana na to tesa ni waktu na ini mani waktu duha wadin pura loro wadin jadi ko duha wadin pasiba duha cica menijam na dua lolongan yaitu pasibata haju cica meni masam pajang 2 dia nah ini akan sampaja tahadi ini akan sampaja sunnah utama tapi dia ini rubah pangupuna puluhan lagu ke 15 masih rakan jadi maka pamu bila toh Pak Jalloin aja mau tak puluhan lawan Allah samad lam yalid walam yulad aja mau tak lima tak nah puluhan lawan Allah samad ini pakai doh ya tengraka bawang 15 setiap 1 rakaat 2 rakaat 1 salam dikerjakan akasnya ada jama ini menibawa ya ku cicam itu le cicam nah ya ku tulis minggu ya ku tulis sosok paling bagus tapi ya nalaba ulah sawal tapi sawi karena sholatnya saja bulan sawal ini ya nalaba na ulah sawal dia nalaba di jama hanya sholatnya di bulan syawal ya narupa koloni pamagi nama baraka Allah Ta'ala jadi dilawi kita majama ni, begitu ada cara model ya kita jabat tangan nanti makali ini supaya saya berjabat tangan semua. Itulah yang paling utama dalam halal yang lalu. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.